yini le angihlanyeli mina amanqane ngiyokwenzani ngiqotha iqhoko uma ngibuka mina ngiqotha iqhoko amanqane ngangiyokwenza kamanqane ngasubani ngamanqane mina bengiyilana-ke mina xoxa ngayithombe Manje nawe usuzenza umacingwane nawe usugaxa abantu amathawula wasugaxa u3 second manje ithawula hawu hayi bafowethu hayi 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 xoxa ngeyithombe kaphela uke wahambisa ucuni ade ngimbona begaxa amathawula mina bengihambisa ucu kumkhulu angazi ukuthi uke wahambisa ucu yeni elihambisa kubani yena ade ngimbona phi musungitakela wena mbombo kanyoko musungitakela wena ngisayizeni ade ngimbona egaxa kubani ithawula ade gaxa bani khona intombi ethe igaxa ngoba mina beyogaxa insizwa ucu